kumsi anakim bolzing bangin ningkum February nisim ni nikhojun SSS mani far vaisina noizin kakchinga ko chana Manipur Film Festival niki bolin hichia jon tribal dialect nga dingin lungsik jo zam kiti thado kuki feature film and nomination anamuin ahi kipaman ki hopna achun kuki film development corporation ke FDCR actor aboy chothe in Manipur pumpia dingin best actor award kipama nasan in certificate caslet trophy and a POV actor Nanau Kipgan to Best Actress nominee and a hit Kilhonin certificate and a POV film director le producer Hinan Lamgin Dim Yalzong certificate and a POV a he. Geldo take her two hitabong kipaman hi ache sa sangni le somnagate kumchun empaune ho kip in direct abol kanao lingpining kiti film hin tribal dialect ngadingin best film anamuin kipaman ja chom ane kipin a he. Hitia khat kitho ma gamsunga mi het theita le beton theita film album ho bol zinga ja le nam dang hon atam theichana kugite chon le khan a hin het them uwa jana le ngai sangna a hin nei theine diuwa ki ha bol zing dingin president empaune ho kip le to khom pi hon temna anei